bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta, tawarkan bahagia. Tu singkal mekised hatin beli uling adi. Tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan lising tua dimunyi adi dadi kuranan beli ageng pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap iragana dosiki. Janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan blising tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap iragana dosiki. Janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan blising tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawi wahan
antar memargi, janur kuning pinaka saksi, jangkep miragana dosiki. Mangkin sampun pinaka bukti, beli sayang ken ade, tresnan beli sing tua dimunyi, ade dadi kurenan beli. Agan pas wecan yang di pawiwahan antar